ukafitaho n'eby'abaana bato. Urukiko uru rwetabirwamo ba minisita b'ubukama bakuru b'amashaza hamwe n'abebembezi bebeka district kuzihera kimwe kitagwenda ukazitwara kiyegegwa paka ntoroko district sezo zona ziri hano ikikuru kitwizira kwegesa abantu iki cyo kutangira uburweire bw'ebigenge hamnubwa akakonko. Ebandiko kurwo mu kitongore cha Stop TB Partnership nibyoreka ngo abarwire ba TB barukwingana emitware 5 n'15 nibo barukwandikwa buri mwaka omucyanga cya Rwenzori. Hona ebandiko kurwo mu kitongore nico kimwe nibyoreka uko abantu barukwingana 18 bashangirwe bine TB omwaka gw'2020 hamwe n'2021 kandi hari yaba abantu rukaga nshanju na babiri tubarukuhezayo emibazi yabo. Ministry by'amagara negira ngo buri mwaka abantu 32 nibitwa TB omucyanga cya Rwenzori. So TB is a disease of interest, just like it is for malaria and HIV/AIDS. But what is interesting is that many people don't pay a lot of attention to TB. Abantu boreka ngo za district ezirimo Kamwenge, Kitagwenda, Kasese hamwe na bundi buryo nizo ziri kukizayo abarwire abinindwara ya kakonko. There is a high burden of tuberculosis in some of the districts here, like Kamwenge, Kitagwenda, and in the greater Toro Kingdom, Kasese and Bundubujo, there is a high burden of tuberculosis. Ebandiko kurwo Ministry by'amagara hona nibyoreka ngo muhendo gw'abantu abarwire endwara y'ebembe gweyongire kurga abantu igana 21 omwaka gw'2017 gwahika abantu 591 omwaka guhwire. Obwo burwire tusangire ngo nabo bukyaro umuntu bantu bitwandira uburwire buno nubusokwa kakubitwe na tuteka mwamani 95% hakikumi turukutura baizo nukuletebwa obutafayo omuntu hati obura nanga akatunga sente muda kuli kwa mkoa atunga sente ali bisatu nali uchakura nyecha kwa hata tako uchakura yarwara umutima nabweki emirundi ya kusinga omubiri yaitu tusobora kugirolera kuraba mu bintu ebyaruhanga yatuheire tukabatora. Ahari yaba obucweka 22 aharigana bakaba barya abana kurga omuza district 5 n'emwe. Gashakwa Jonathan Tutsingwire.